Ari iglesia manta remachtinchesqa askan kunan punchikunaka rijuriramushan huk iglesia ñataq. Kilarushkunapiqa huk iglesia ñataq. A ver, Paucartambopi, kay Paucartambo llaqtallapi ima iglesiakunan kan willariyamankimanchu manataqchu? Adventista, Maranata, Misionero Mundial, Bautista, kanchu Metodista mandaqchu. Apamsaqcha, nuqacha apamsaq. Ya, entonces waykuna punaykuna chaynaya huk sectakuna rijurimushallantaq. Chaymanta rimaqtinchis hayka watamantataq paykunari rijurimunkuman karan. Ima watapitaq, ima watapi rijurimunkuman karan paykuna. Icha Jesucristo aytanchik fundaruran chay iglesiakunata. A ver, nuqanchikpa iglesianchistari pitaq fundaran? Jesucristo, llapanchis a ver nosotros. Pin iglesia católica fundaran? Ima watapi? Año 33. Año 33. Konari que 2033 chiwami no canches cachanches 2000 años de historia. Konak ña chirach chayarushanches 2000 años man. Entonces waykuna ponaykuna no canches iglesia hina, iglesia Dios paj, iglesia hina, Dios paj voluntad nintacho ruashasoma manatacho. A ver, chichamante konari masonches. Sexta hermano kunarik hermanos separados. Hayka watamandat jamunkuman paykuna. 1517, a ver, ya pacheques niches. 1517. Anchi Guatamanta, Martín Lutero, su tío, runaban, akarikamoran, kay, iglesia kuna. Chaymanta, aska, rama kuna, jamon, kunanka, aska, iglesia kuna. Hasta no capams kunan, monaspaka, iglesia yat fundero, kuimame. Kankuna, sikiman, xmancho, mana. Porque imanakte, mana, sikiman, xmancho, a ver. Ni vais, razón de cuáis. Porque no caga cani runalla. Echam Dios chukani. Man. Dios yang fundaita atingman iglesia taka. Manan runaka. Chiray konoka tapusay ko kay. Kan hok iglesia man ripuita atawakchu salvakuita monaspa manadakchu. Man. Chibak kan kuna Biblia testa mas karishates. Kunan Efesios capítulo 5 versículo 23. Primero chata chipak tapsayges, kankuna salva cuitacho, cuitacho monanguis manadacho. A ver, hermanitas acá sentaditas, ¿quieren salvarse o no? ¿Quieren salvarse ustedes? ¿Quieren ir al cielo? ¿Quieres ir al cielo, hermanita? ¿Sí? Ronach iglesia man riman cheka pantashay man sunamariki. Kuna iglesia maranata man kuna repoima. Pitak fundaron iglesia maranata. Runa, waño runaya. A ver, tapuri, a ver, iglesia manta, adventista manta fundata, pitas garan. ¿Acaso Jesucristo fundaron? Runaya. Entonces, chiray con canchas, iglesia católica pi, sayashanchas. Pero Biblia ta kawari soinch. Efesios 5:23. Anchipin monaita nawashanchas. Kawari ya, iglesia kasyan. Pero no canchas, che iglesia manta, mana se pushanchichu. Imaraiku. No canchas, imaraiku, cha mana se punchichu. No capasichos, no riki. Munaimam hok iglesia marepuito. Pero imanachtincha no kaki pikashane. Jauricia, a ver. El hombre es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia. A ver, Cristo es cabeza. A ver, hermana, voy a escuchar. Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Iman casca Cristo? Iglesia human. ¿Imatach iglesiari? Todos los bautizados, todos los que estamos aquí, somos iglesia, todos somos iglesia. Chay iglesia human sikashan Cristo taitanches. Entonces, paitach humanches, paitach fundaroran, paitach saqueran ki iglesiata, apostol kunapi chega, chipishano canches kashananches. Kawari, imapachcha, kawari kip kashananches. A ver, siguiente hermanita, imapachcha. Porque no cansa tapunaxeranches, salvacuita gamonanguicho, quespicuita gamonanguicho, tapuxeranches, javeris. Cristo es la cabeza de la iglesia, cuerpo suyo. A ver, cuerpo suyo, no canches, Cristo cuerpo. Cuerpo en tus canches manatacho. A ver, Cristo cuerpo en tus canches manatacho. Ari, ya pacheques a ver niches. Eso me gusta. Del cual es así mismo. A ver. Iman casca, del cual, a ver, chica chanta, cotiri, a ver, cotiri. Ya. Como Cristo es la cabeza de la iglesia, cuerpo suyo, del cual es así mismo. A ver, oye, que es anchata, es, del cual es. Así mismo Salvador. ¿De quién es Salvador nuestro Señor Jesucristo?
¿De quién? ¿De? A ver, está, man, intención. Como Cristo es la cabeza de la iglesia, cuerpo suyo, del cual es asimismo Salvador. Pimanta salvaje ningas, que ningas, Cristo taitanches. Pimanta. No cansas iglesia, ¿sí o no? ¿De quién es Salvador? Chay cuerpo manta. Hokni peja, chay iglesia fundas kan manta. Chay iglesia mami no cansas haikushanches fundas kan iglesia man bautismo man. Kankuna leimungits chip kasian 1 de Corintios capítulo 2:12. Kankuna leimungits anchipin bautismo no cansas haikushanches. Kankuna bautismo kankis, a ver, bautismo kuno karis makitan. Ahí está, chica, Cristo se sacuda. Mana, intención, no se escana no caja. A ver, bautismo kuna. Kankuna llapa chanches me canches. Cristo cuerpo. Chipin nishan 1 de Corintios capítulo 12:12. Anchipin haikunches iglesia man bautizakos panches. Hoch cuerpulata formanches. Chaimi paipunen casca Salvador. Cristo Salvador. Hinas panchay cuerpo tanikon también esposa de Cristo, ¿nespa? Iglesia ka warmi hinasha kashan. Hoch iglesia ya. Kawaricha, imanactenta hoch iglesia en chanches. Malanki pinichancho, a ver, hermanito hochstao liram, a ver, anchi, Cristo es cabeza. Cristo es la cabeza de la iglesia. Nishamri que Cristo es cabeza de la iglesia. Imanacten chanches hoch iglesia le cascanta. Mana aska iglesia chu, hoch chaya, chuya chaya. Nishame, Cristo es cabeza de la iglesia. Nishame, mana nicho, Cristo es cabeza de las iglesias. Nicho manan, Rick, nishancho echa. Entonces, chiray con hoch warmillayo. Cristopas hoch warmillayo. Rick, chiray con no canchas ka, chay pica sánchez. Sichos no canchas rique, fundarusoma hoch iglesia tzika, hoch warmi carapuman. Hoch warmuan casaraculan mandachu. Manaya. Entonces, chiray con mana hoch iglesia man carepuson mancho. Chay cuerpo de tatagmi, Cristoca salva champasta, salvan capasta. Entonces, wajay panaim. Kona no canchas tapo yukusonches. Ari yacharon chisnan Cristo iglesia picas canchista. Yacharon chisnan rik mandachu. Ya. Konari chi iglesia hina no canches. Kauria la pachanches no canches cachanches cristiano católico. Dios pagmonaininta ruasha su mancho mandachu. Es una pregunta grande. Hay veces wakin kunaka a ver chi pagmash kamushawanki hermanita noka monaiman kaita mas kamanakita Santiago 4:4. Chaypin munaita rimayshawanchas. Santiago 4:4. Kaurisya no canches tapukushanches. Voluntad ninta Dios manda ruasha sun mancho no canches cristiano católico hina. Chay iglesia verdadera hina no canches ruasha sun mancho. Dios pag agradaininta. Dios pag monaininta. Kankuna Dios ta agradaita monangish manatachu. A ver, wakichayan munasqaku. Hoxtawan tapumsaykis. Kankuna monangichicho Dios pag voluntagnienta ruaita manatachu. A ver, los que no quieren hacer, ¿qué dicen? Los que no quieren hacer, levanten la mano. Ya, entonces, chipagmi konan ya venchasones, a ver. Adúlteros, ¿no saben que la amistad con este mundo es enemistad con Dios? Y manejame chepe. Si ellos no canches, mundo manginaya por esunches. Ari konan puncha y católico runa konan, mache espalla por ishanku. Makana espalla por ishanku. Y mi manata lo espalla por ishanku. Cristiano católico gena, monay ninko ta Biblia taps entendita monanku. Mana confesa espalla por inco. Mana casara espalla por inco. Mana wawanku taps wachachinkucho. Nishame, adúlteros. No saben, y manime, a ver, ajustamos, repitieran. Adúlteros, ¿no saben que la amistad con este mundo es enemistad? ¿Enemistad con quién? Con Dios. Con Dios. Enemiguntin si casianches, sichos no canches, huaycay panay, mundo manginaya ruanches, que iglesiapi, ninches rastagme no canches, iglesia cristiana católica, Dios pag iglesia fundasca, pero no canches ruachanches, munaylanchis magina, gustulanchis magina, ari matrimonio estaba celebraronches, pero chimandat apaicamunches, yirisa corazón, por ejemplo, digamos, sin ofender al artista, porque el artista también se supera, pero yo felicito al artista, pero no le felicito porque, ¿a quién no le felicito? Al que celebra su matrimonio. Matrimonio está celebrado con, y matanin, ay, no aparamos a kaita kenata, cheipe regala y wankaku regalota, mejor
Amaña casarakuychu regalo raikuta casarakuyinki chayqa. Casarakuyri regalo raikuchu kaman. A ver, nimaychis. Salvakunanchis raiku, qispikunanchis raiku, santumantukunanchis raiku. ¿Acaso no canchis casarakunchis regalo raikuchu? Chayqa pasajero. Chayqa huk rato pakirakapumsi mapas. Waqaypa nay allinta ruasunchis nishami. Inimigo canchis Dios manta sichus no canchis kay mundoman hinalla ruashanchis chayqa nespa nishan. Machayawan ruashanchis nespa. Ari iglesia verdadera canchis. Pero chicachanta falta ishawanchismi y machakunacham. Mana chiltach kunan ñawinchamusunchis ashwampas kashami kaypi. Primera carta a Corintios capítulo 6:9. No kanesagichis. Waqikuna panaykuna. Ari no kas iglesia catolicapi allimi kashanchis. Iglesia verdaderapi, chiqa iglesiapi. Pero manan chaychu no kanchis salvarukusunchis. Iglesia verdaderapi kasqanchis raykuchu. Ni pritikaj pampa segurochu salvakuynin kashan. Ella noqa, a ver, noqa Valentín Cruz Turpo, segurochu ya salvarukunay kashaman. Manan, ni qampapas noqaqpas ni pi pas iglesia manta nin manchu noqaqa salvarukusaqña nespa. Pero wayqiypa nay chiypaqmi kunan revisayrukusunchis chikachanta, qhawarisya. Pikunas, a ver, kunanqa qhawayrusunchis pikunacha, mana cieloman haykunqachu. Mancharirukulasonpas a ver kunantuta chikaylatapas pinsayrusunchis haqay hanaq pachapi. Qankuna nawarankichis, ari no qariyta munana hanaq pachaman, ari no qariyta munana cieloman nespa nawasharankichis. A ver, qhawarichis, pikunas mana rinqachu cieloman. ¿No saben acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañen ni los que tienen relaciones. A ver, kipi newashanchis no saben, acaso qankuna mana chuyachankichis kay runakuna injustukuna mana hanaq pachaman rinqakuchu huk niypiqa. Kay qhapaq suyuman, cieloman hanaq pachaman. A ver, pikunataq mana rinqakupastaqchu. No se engañen ni los que tienen relaciones sexuales prohibidas. Ajá, chaykuna rikinchis maninkurik, na casarakuy manchus nuqaqa. Nesprek, chaypi imaninku sirvinakuy ninkuchu imaninku? ¿Cómo se dice? Sirvinakurik. Allinta nuqaykuq tiyakuyku, munaycha nuqa tiyakushay casarakuqmantaqa más mejor darab nuqaykuq tiyakuyku nespa. ¿No es cierto? Anchita Biblia nishan, chaykunaqa manan rinqachu hanaq pachaman. Prepárate, hermano católico. Tú estás en la iglesia verdadera, tú te has bautizado, prepárate. Ni los que adoran a los ídolos. Ay, wakin runakunan confunde con ídolo madre mastenka, imagín kunata chankapunama, entonces nespa. Waktas hankutan paykunaka umamuyos karimanku. Idoloka manan imaginchu, idoloka huk Dios kuna mashkakuymi. Mayaqanta si huk Dios kunari. Huk Dios kunaka kashan kay brujukunaman purishanchis, hechicerukunaman purishanchis. No canchis suertenchista cambiarachikuyta munashanchis quwichapi, haqaychapi. Anchimi despacho pagaykuna, Dios taqa mashkakushanki, onqoruspayki imanaruspayki. Anchimi chi idolo yupaychaykuna, chay idolo yupaychaqkunaqa manan haykunqachu hanaq pachamanqa. Qué triste, ¿no es cierto, hermanos? Católicos, richarisun, amaña chikunaman por soncho, más bien Santa Misaman por sonches, Eucaristiaman por sonches, confesakusonches, chekaita, huelkaipanay, inisonches, kay Eucaristiapi, kaypin Cristo kasyan, taitanche, Señor, paita, como lo sonches, oncoros papas, amaya kan nicho, ay, manama kalyanicho, kunanka suertita ya cambiaron cosas, huelkaipanay, sichos kan confesakuinki, imbrujasunki manchipas, manan haikahpa seyasunkicho, sichos kan, chikaita pone Dios tamonakuinki, kan creenkicho, Señor, todopoderoso, kasqanta manatachu. Creenkicho, kankuna manatachu. El Señor es todopoderoso. Dios nijesqa hatun atenio, brujutapas, imatapas, sagratapas, apachimi, huaycaipanay. A ver, no gata imbrujamáis. Les reto. Yo le he retado a un brujo. No me van a poder, porque Cristo es más poderoso. A ver, imbrujamáis ya. Brujo que está, a ver, contratamos. Aunque ya, páguenle pues 100,000, ¿no es cierto? Ni los adúlteros, ni los homosexuales y los comodones. Chay, wakin kunap, kunan kunapas, chikacha kunapura, chikucha kunapura, y matan ruanco. Munanakuita callarinco. Ay, no caigo munanakushaykuma. Chico más chaywan, chica más chaywan, espa. Anchikunapas manas, wayqay panay, Dios pag.
uyanta rikuita atenqakuchu. Ni los ladrones, Ay, chay suakunapas, suakunapas, suakushasumanta, mamtay puñushanki. ni los que no tienen nunca bastante, ni los borrachos, Anchi, ni los que tienen nunca bastante. Hay veces no canchas ka, sabap chay matapas, huayqay panay, mana tiempo yo no canchas ka, kudisiay kushanchis matapas. Chimillan kanay, haqaymillan kanay, mana nuqaqa hamuita atiymanchu, reiterumampas, mana purimanchu katikista kaymampas, mana misamampas tiempo kanchu, tiempo kanman chima rishanaypaq nispa ninchis, anchi runakunapas, manan haykunqakuchu hanaqpacha suyuman. Llaki kusunchis, waqaykuna panaykuna, hay veces nuqanchasqa imapas tusunaqaqtiraq hamurunchis iglesiamanqa. Chayqa waqay panay según imanisqmanpa, a ver, primeroqa nuqanchis señor mami purinanchis. No crees que es wakin kunata, señor manchaqaytapan por inquiches, mana tusunaykis raykulachu. Pero wakin kunaka, huk raykulla, ima intención raykulla, o sea, no chismoseaje nalla, pero manan chayqa waqay panay al chaykunaykiraqmi kaman. Señor raykun purinanchis, chiripas chirikachun, imapas kachun, por ejemplo, kunan para chaymuman chaypas, seguimos aquí porque amamos al Señor, porque cuando amamos al Señor, también nos amamos entre nosotros. A ver, pikunapami. ni los borrachos, Ay, iman, ni los borrachos, ima takchi kichwapere. Machakchakuna. Ahnata purishan grik chep. Rik mana nakten grik. Chitanyat video per rikurunguman. Hinaspa macharapos kawar niwanguman. Entonces waikuna panaykuna nespan ni washanches machakkunapas manas waikipa chitak nakhan sharikisriki. Canchas iglesia verdadera, pero machanchas chirey, mana chi alin chadrach nukas al chay kushanchas. Wakin kunak newan kumami, entonces parece que son manchari que hermano evangélico kunaman, nespacha newan kichas mansiono, ¿no es cierto? Mana waiki panay parece que macho, Señor ta agradai pero no canchas kasake punanchas, mana mal ejemplo ta wawanchis kunaman familiares kunaman yachtanchis man kunanchis pa, pisi manda sake punanchis, atikulame Dios pa atiniwanka. Ari newanko, campo kunapi llank'akuy kunaspa newanko, kan mana yachankichu, cuerpo ya ña yachasqaña traguchaman, sichus mana tumariyman chayqa, mana ña atipun ñachu llank'aytapas nispa newan. Entonces waqay panay, Diosqa poderosochu manachu, atikunman ña saqayta, es que no quieres dejar pues, quieres condenarte pues. Chimantataq reclamankiraqtaq, imanaqtintaq desgracialla wasipiri, imanaqtintaq llakillapi kaychaniri, imanaqtintaq pisuniwari maqanakuni. Manataq kan Señorman kutrikunkichu chiqayta, manataq kan saqarinkichu pishkuykunata. Entonces, iminatataq Señor bendecisunkiman, iminatataq Señor kanta amparasunkiman, sichus kan mana dejankichu kay saqrata chay. Entonces, waqay panay chayta niwashanchis machaqkunapas, a ver pikunapam. ni los chismosos, Ay, chismosakuna, ay, chismo. Ya kali warmikunata atacarone. Disculpa wengues mamtaykuna y mamayp sakay vingashan. Pero la realidad nomás pues. Newashan con wakinqa manan senti kusaqkuchu nespa chiñataq kallikita pasaruqtin tomatawan p'anaramankiman. Chismosakuna nishami, Biblia, mana nuqachu, echa nuqachu escribe morana, mana escribe morana, ni siquiera nuqa escribida, si echa nepastaqchu, chichu nuqa escribimuyman. Waqay panay, chismosukunapas, cuidaykusunchis, chismirumaykunata. Qaynin pakunal, chino uyarishara nuqaqa, allinta willamun, huk hermana. Hinas huk runaka, chit cambiarapuña. Chay runaka, huktaña cambiarapun. Yaqnata muyushan chismiqa, huknirayman, hinaspa hasta maqanachinan kama. Hukniypiqa huk bomba hinan kay chismirwayqa. Chirayku mana yanqanmanta kan rimanaykichu, runamanta sichus kan mana rikurankiraqchu ima ruwasqantapas chayqa. Nishankumariki, ninkumariki aqnata rimaychanis, manan chaykunata nuqansi rimananchikchu. Mejor imatapas willawasunis chayqa, aqnallapi kapuchun. Mejor ama rimasunchu. Chaymi chismi kayqa, chismoso kayqa mana allinchu Dios pañawapaqinpiqa. A ver. ni los que se aprovechan de los demás heredarán el reino de Dios. Reki manan chay aprovechakuqkunapas,
wakinkunaqa aprovechaykulanku imatapis llank'achinku chaymantataq menos taraq pagaypunku wakinkunapas tiendapi vendinku hinaspa rikullani azucartapas videotapas pesanku chaypas ishki grano ishki 15 granotawan menos taraq pesayunku lo justo wayqiypanay mana nuqanchis chaykunata aprovechakusunmanchu runamasinchikmanta señorqa qhawashawanchismi conciencianchista yachanchu señor conciencianchista manataqchu católico kayqa cristiano católico kayqa manam pukllakuychu mana huk iglesiakunaman puriy hinachu ashwanpas chiqaytapuni señorta munakuy iglesianta munakuy y salvakuyta munaspanchis purishanchis kaypiqa manam pipas hamuran simplemente tusukuy munaqchu ashwanpas masta señormanta yachananpaq y ñiñinpi wiñananpaq y salvakunanpaq icha manachu sichus wakinkuna jovenkuna hamusharanchis riki música tukayamusharanchik hamurinchis qankuna qhawarik yachanaykichis jovenkuna kunallan jovenkunamantapas rimakusunchis a ver chichawan tukurapsunchis Apocalipsis 21:8. Pero para los cobardes, los renegados, los corrompidos, los asesinos, los impuros, los hechiceros, los idólatras, en una palabra, para todos los falsos, su lugar y su parte es el lago que arde con fuego de azufre, que es la segunda muerte. Chaypi nawashas reki ña repitisqata hinaña chaymanta a ver Gálatas 5:19 mashkaraman Gálatas 5:19 repitishanmapas hinaña reki shamri cobardes los renegados los corrompidos los asesinos naja manera masharanchi sipimanta reki hay veces nuqanchasqa chi asesino hay veces kanchis nuqanchis sipij wakinkunaqa chikakunapas unquyarukunku imata ruwanku manaraq reki 15 punchi tawapunchi pasarushaqtin nuqaqa abortarapusqa o si no, semana ishki semana chaqta repararkunku chayqa a la vista aqtupa a ver Gálatas 5:19 aqtupakushanku chayqa hasta repararkunku o si no antukayarkunku chayqa mana wawayuq kaymanchu papaycha sipiruamaraq nispa aqnata abortayta munapunku asesinuchu kanchis manataqchu chaypiqa asesina porque wawachata nuqanchis aysarapushanchis seypirapushanchis wiksamanta chay wawacha indefenso pero chay wawacha kawsayniyuq wiksapi kashan chay wawacha kuyushan chay wawacha kawsashan vidayuq kawsayniyuq kashan wayqiypanay mana ima nampas kanchu chay wawachaqqa ni culpampas imapas chay wawachaqa nasikunallanmi chay wawachaqa Diospaq munayninpi hamushan qankuna wankichisma haqaynama imamantama violacionmantama hamun wayqiypanay imamantaña hamun chaypas chay runaqa huk vidan Diosmi chay vidata qushan mana nuqanchis negayta atisunmanchu chayraykun wayqikunapanaykunata chaymantapas rimananchis a ver chaymanta Gálatas 5:19 Es fácil reconocer lo que proviene de la carne: fornicación, impurezas y desvergüenzas, culto de los ídolos y hechicería, odios, ira y violencia. A ver, chichap mana karanaqtrik odio, chiqninakuy. No kanchasqa wasipura chiqninaykunchis. Wayqiypanay chiqay iglesia kanchis, pero wayqiypanay chiqninakuspalla tiyashanchis. Qhawanakuspalla tiyashanchis. No kanchaspas, no kanchispunepas chiqnikunchis hay veces. Icha manachu. Ay, son sukane nespa. Aqnata q'amipaykushanchis no kanchis. Hay veces no kanchispuni minimizakunchis, usna uñachaman tukunchis. No kanchasqa kanchis Diospaq wawanmi, manan sonsuchi machu kanchis. Paymi señormi umanchista quwanchis inteligencianchista, no kanchasqa paypaq wawanmi kanchis. Chayrayku manan nikusunmanchu imakunatapas. Manan wayqinchikkunatapas pitapas chiqnikusunmanchu. Manan wayqiypanay kananchu sunquykipi chiqnikuy mayqan runamanpas. Ari wasipiqa manañan munakuy kashanñachu kunankuna rikullani familiakunaman visitayruni k'aminaykushanku. Qharinmi k'amin warminta, warminmi qharinta k'amiyun. Inkayki haqanayki nispa machas chayaramuqtinpas inkaykiwancha kamurayki haqayna khayna nispa wawantapas kaqllataq k'amiyullantaq mana kasukuq sonso haqayna khayna nispa aqnata chiqnakuspa nuqanchis wasinchispi kawsanchis pero wayqiypanay hay kaqtaq munanakusunri nuqanchis vidanchis wiñaypaqchu manan kunanchis paqarinchus vidanchis mana karapunqachu hay veces nuqa rikullani wañuruqtiraq nuqanchis perdontapas mañakunchis kajuntaraq nuqanchis abrazanchis pero mana nuqanchis huk punchaypi huk ratupas ni siquiera ninchischu perdonaykuwaya ni siquiera mamanchitapas taytanchitapas abrazayunchischu
Chaykunata waykuna panaykuna nuqanchis kunan p'unchay yuyarinanchis. Sichus qan chiqnikushanki wakin wayqinskunata pikunatapas riki, sunquykipi niy, Señor, yanapaykuway, kay amiguyta, amigayta perdonanaypaq nispa. Porque sapallaykiqa mana atinkichu. Manan perdonayta atuwaqchu sapallayki. Icha sapallayki atuwaqchu perdonayta. Manan. Dios wanqa atillasunpunin perdonaytapas, pampachaytapas. Ama sunquykipi kachunchu kay chiqnikuy, odio nishami. A ver, odio imapami kasqa. Ira y violencias, celos, Ira y violencia. Phiñallaña runaqa riki haykuramun. Phiñallaña chaypi phawkachaysanchis. ¿No es cierto? Violencias, maqanakuylla, ch'aqlanakuylla. Warmipas qharipas, kunan punchaqa masta warmi kunanqa maqayta qallarishan. Iman pasyanpas. A ver, iman pasan warmikuna. Cristianos, cristianas. Ni la mujer ni el varón puede levantar la mano. Ni un dedo, hermanos. Sichus nuqanchis rikukushanchis iglesia católicapi kashanchis. Mal ejemplotan qusuman wakin wayqinskunaman chiqnakuspanchis, maqanakuspanchis, machaspanchis, kay mundano runa hina kawsaspanchis. Cristiano católico kasunchis verdadero. A ver, imachapami kasqachimanta. celos, furores, ambiciones. Chay riki celos. Celos. Rik. Imachay celos re. Enfermizo ya, ¿no es cierto? Piwanta rimamusharangiri. Pitaq chayri rimamushan celular perines. Carro perimaqkunatapas uyarishan celosaqa. Celosopis kaqlata. Fotot urquru kunchips huk warmi qhipapi kamushaqa pitaq chay warmi karanta. Ni siquiera no rikuranapas chay warmita nenea. Así es. Ahora es ya enfermizo. Cuidado, hermanos. Chaykunata nuqanchis ruwaspanchispas hasta wanse nuqanchis engañachikusuman parijanchiswan o piwampas. Serio, porque chimanya pasa de ponco. Celoso kaishan chiri chimanta imapangas. Furores, ambiciones, divisiones, sectarismo. Chichan nishtapan gustaban chay divisiones y sectarismo. Chay kunapas wakay panay manan Dios manka gustallantachu aqanakuypi. No kanchis pas wakay panay hasta wasimanta qallarispat aqanakuspa tiyanchis. Manan rimanakunchichu ni papanchiswan ni hermanunchiswan. Aqacha killapi tiyanchis. Hinaytaqmi sociedadpipas grupo política sapaq político kilaropi chiqnakuspa tiyanchis sectakuna hina. Chaymantataqmi iglesiapipas huk iglesiata fundayruguspa allinta tiyakamushanku. Huktañataq mana munaspaqa huklarmañataq fundaramshanku. Sectarismo manan chayta munanchu. Nimi taytallasqa munanakuychis llapakichis nispa. Huk wawa hinalla munanakusunchis. Mana nuqanchimi iglesianchisqa católica. Imatan significan católica? Teqsimuyuntin. Llapallanchis kanchis manan kanchis aqachachu. Kunan wayqaypanay nuqaq rimasqayta. Maypipas Limapiña kayman. Huk paispiña kayman. Iguallatan rimakun. Chaymi mana nuqanchisqa sectarismo man haykusunmanchu. Pero a ver, uyarirami ki huk iglesia kunata. Qan riruy a ver Maranataman haykurunki. Imata riman Maranata. Cristo viene. Pero si vas a Adventista, huktaña payqa rimapullanqataq. Si vas a otra iglesia, huktaña paykunaqa rimapullanqataq. Hay 3, 4 maneras de hablar de un solo evangelio. Pero iglesia católica, hukchilata riman. Kay iglesia católica nuqanchis Dios paq voluntadnintapunuchu ruwashanchis. Dios man agradananpaq hinapunuchu ruwashanchis y chaririki nuqanchis ruwashanchis nuqanchisman hinallachu. Anchita nuqanchis revisaykusunchis kunanpunchi. Ari Dios man k'askapakuqtinchisqa paymi pusakachiwasunchis. Sacerdotekunaq chawpinta, catequistakunaq chawpinta, o si no kay hermanokunaq mayorkuna kashanku paykunaq chawpinta. Pero wayqaypanay mastaqa nuqanchis ejemplonchikwanmi predicayta atusunman. Ari kunan catolicunaqa manan rimankuchu ni siminkuampas ni ejemplonkuampas, pero nuqanchis sacrificakunanchis. Que qhawri pisilla kashanchis, pero chaymanta nuqanchis contagiananchis kay mundundin runakunaman. Evangeliota apananchis kawsayninchiswan. Allinta tiyaspanchis, munayruna kaspanchis, samparuna kaspanchis, siminchistapas controlaspanchis. Ari wakinkunaqa nishuta simira hap'inakunchis, maypipas karajianakunchis o ratanakunchis. Pero chaykunapas chinkarinan pismanta. Sichus nuqanchis chaqaytapuni demostrayta munanchis kay cristiano kasqanchista, Dios paq wawan kasqanchista, bautizasqa kasqanchista. Hina kaqtinqa chayllapi nuqapas rimapaykis hermanoykuna. Gracias.